Selam alejkum, poštovanje svima. Evo nas, danas došli smo na planinu Ozren, jednu od prirodnih ljepota ove naše zemlje. Poznata je po svojim prostranim šumama, čistom prirodnom znaku, izvorima ljekovite alkalne vode. Ozren privlači ljubitelje prirode iz svih krajeva. A jedan od povoda zašto smo ovdje danas je došli upravo ta da malo natočimo i progovorimo o toj alkalnoj vodi. Kao što sam rekao, nalazimo se na tom izvorištu te alkalne vode. Pa ćemo vidjeti i popričati o tome zašto je ona toliko i značajna i posebna. Ovdje nalazimo jednu malo prepreku. Naime, do samog izvorišta je malo teže doći, ali treba biti malo i snalažljiv pri kretanju. Može se proći ovuda gdje je malo teže, a može se preći ovdje preko ovoga da bi bilo lakše da se pređe. Ovdje nam je malo klizavo i sad idemo tačno prema tom izvorištu alkalne vode koja se nalazi evo ovdje upravo ispred mene. Danas sam je 22. decembar, jako je hladno, tako da i voda je prilično studena. Ovdje nam se nalazi ta izvor. Donedavno je bilo ovdje čašća jedna sa kojim se moglo da grabi izvor odavde i sipa. Ja nisam od nje očekivao sam da će biti, a nema veze, lakše ćemo uroniti ovdje izvor i tako ćemo da raspijemo ovu našu alkalnu vodu u nju. Samo izvorište navodno potiče negdje odavde. Ovdje je nekad postoji dan danas objekat, fabrika koja se bavila prerađivanjem i pakovanjem ove alkalne vode. Međutim, vjerovatno nečijom nebrigom, sad čijom ne znam, nisam upućen, ali nije ni bitno, nije rad opstao, nažalost, što je velika šteta. Nasuli smo otprilike neka 4 litra ovdje vode koje sasvim dovoljno da imamo, s obzirom da ovdje često navraćamo, a vraćamo se opet kad ćemo opet nasiti. Ova voda je čista prirodna blagodat. Ljudi dolaze iz daleka da je natoče i ponesu sa sobom. Kažu da pomaže kod problema sa želucem i probom. Alkalna voda odavde dolazi iz dubokih izvora, svakako i sadrži minerale kao što su magnezij, kalcij. Njena pH vrijednost je viša od 7, što je svakako čini pogodnom za neutralizaciju kiselosti u tijelu i to je jedan od glavnih karakteristika ove vode. Ko nije bio nek dođe, jer ovakva mjesta svakako da treba očuvati da bi se moglo i uživati u njima. Voda, zrak, priroda, sve je to ovdje besplatno, a svakako da je i neprocjenjivo. Vidimo se na nekoj drugoj avanturi, a do tada želim vam rahatluk i zdravlje.